Dai, fa sì. Ia tainko ni whakahoko atu e Siria tuko ole a motua e tauonunga a lesieri tufui tere me whami malo.
atu i a fio a tua i o talo toma. O whataku ko keni i he tangata i whai se kau. Whataku ki he whewhine o e ako se ini he maholani. Whataku hoki ki he tahi ne whahu, Doris, ne lava mai me New Zealand, whaka langi o e aho o se ini. Ko kore wha more atu, e kai ke si asi ai polo kalama ia ai ki tau orunga ko ini. Ka kui kai ke tuku ai, ai o hoi ofa, mo e manatu ki whai toka. Na e winga ai ulele mai ke whonuani, ko more ai si e whae. Lambi a Maa City, ai si a tūwhui. Ko Maa City e o ki ai a se ini, ko tūwhui e o ki ai a whine motu ani. Pea ko fia ke ukaunga kau whakatahi. Mohok tau ke te, na e ngahi ki maua, e toa kase e lua ngala. Ko e pusi aki lahi ko se ini, pea pusi aki sisi i ko au. Pea ko whawheta. Ko haina ne ilo te ukaunga kau whakatahi. I he whakawhia i, o e aho mahu inga ko e ni, o e tau kete ko e ni, ko hono tau whitu ngofuru. Pea ko ia i se ini, kai ke aha mea hi e mahu. Fia pesi o ngahi ki hoki te hina, na e hoko tonu ai ai apisia. Laminia, kai o maa si whanau, ka me whangatunga ane i heni si ane ni kua, mātai asi, hala api, pia mōna o ngahi mari o maui heni ka atoa. Ke o atu, haki i whangame ite. Kola nei he whine motu ani, ko ngahi hiva ia o loto ko o motu aku o osi. Ka hola au ki he otu motu ralo, whamore DJ, taha i mai bea haki i whasi a mi wawaku. Taha i mai whasi DJ. Ka kou kore atu, se ini. Kai ke aha mea, hui ange pe mua hau ki teki. Ko hi he pelahi pe ka msiki. He ilo, na alava atu pe ai hao hoko atu. Ko ofa lahi atu ka te koe, ofa atu whai whekau, te he ke taine whahu. Kai o maa ko toa ki moutoru, si whangawhae ko lawe i atu hiva. Kai maa se la moala, fia torini ki moutoru ko toa pe toa kase. E nau kau whakataka, pia mo ki moutoru heni, ofa lahi atu. Thank you.
Thank you, everyone. Next item is by a friend of Ali. His name is Tinesh.
E nominee Fani, il fai attuare sei Nicolani ed è approvato. One second. They said, sit here. I said, I have to go back. I know him very I would like to thank God for giving me this opportunity to say to my friends, my family. I'd like to say a special thanks to my boss, Michelle Smith, and my workmates, and all of the support and love and care. Thank you very much, everyone. Love you all. Good night. Thank you. God is good. All the time. All the time. All the time. How many about Shingo about Lui sei para bueno. La Maria veo se fia. La Maria veo. Estamos in a cloud city. God provided everything for us today. Good weather, good company, good food, for the entertainment. Kakalau Maria ia, oi kaine birthday, kau nase da. Fine feo, fine oi fia, fine ilo. Angei ko ni lea whakamaro ki o tua ngā kone au sia mai e tau whukumu. E ko tui te tokotaha katoa pē in this room. I think we can all join together in testifying and saying that what a night. What a night God has provided for us to come together as families, friends, work colleagues, to celebrate Shani's birthday.
Korbe ke ta hiwa be ki wa ko ni. Ska ba tau ki whakaosi lewa e tau programa e a koe. A ta ki pe whakaloloa, now still young. So pe ke tau whakaosi pe tau lotu, na tau kamata pe lotu. E ki pohi wā, e whakawhitai eiki. Thank you Jesus, and hallelujah. Whakawhitai eiki. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Whakawhia o lau maari egi ne tataki. E kātoanga whakawhiawhia ba koe whakawhitau e a koe. Koe mawau mai eni ki tau mui o e kātoanga whakawhitai koe a. Mau kau whakataha pe o e reo reo mai me tahi kāri. Koe eiki pe. Ko mau ikuna e ha koe ni. Mā koe kau mai e a whiona i programa e a koe. Aho pe nie ne whai e teu teu pe mo whakaamu ki ai. Koe whakahoko pe ia e koe toko taha. Maka whakamaro kia te koe, koe ngā koe aho pe heni. Hanga e se ini o omi mai ki mau tolu e whamiri, ma heni pe moi kāina ko toa pe. Mau kātoa ngā ia e ofa pe moi tau he awhi. God, as we are about to leave this place, take us home safe. Prepare our hearts, prepare our souls to receive the good news that you have prepared for us tomorrow. And as we leave this place, let us leave the spirit of joy, spirit of happiness, and hope in you, Jesus Christ. E mauloto i a whaitapu kina kotona ki mautolo. Sei ni ka mai whahu o whawharangangi. Mautolo kotau pe maulonuku he a koe ni. Koe mua ke mau whoki atu, ke hoko ki kau se wāniti. Ni mapa moe wāt mai a ya sisu Christ ko aro ka mo fa mo. Amen. Ka ko sisu Christ o ora he tua ka ta mai. Feo he la mari mani. Ma o fai ding wa ron ona hiki ka fai ko ta ngat. Amen. Casi a mi no
To the left, to the right. Come on. Here we go.
Let's get